Enhlane ezasine Afrika ake ngiphinde ngibingelele namhlanje kuyintokozo kimi ngiwubulldozer imfene emnyama okuphinde ngibe kanye nawe emakhaya nasemadolobheni la ukhona khona noma la ungibuka khona la ubuka khona lolu hlelo ngithi nje inkosi kubusise engathi yonke into engizoyisho la ungayilalela kahle uyizwe kahle ngoba abaningi ngifike ngikhulume into la uthola ukuthi uzosizakala ngokuthi nje ezwe leli phimbo lemfene emnyama. Namhlanje ngizokhuluma ngento engake ngayithinta kancane kwesinye isihloko. Lento ebizwa ngomoya. Umoya. Nami nginomoya wami. Nobani unomoya wakhe. Yinto esigayidayo leyo. Yiko kwesinye isikhathi uthola ukuthi mawuvuka ekseni ekhaya kanti uhambo lwakho angeke lize libe luhle. Kuba khona into ewumoya nje ekubikelayo. Ekutshelayo abanye uyithola ukuthi yinto efika ngamaphupho uzothelela ebusuku lento umoya imtshele kunento okuthola ukuthi bantu abaningi abanayo iunderstanding ngoba lento ngisho emasontweni into ekhona ngisho zangomeni into ekhona nakubantu into ekhona into eyi1 le kudependa ukuthi wena uzoyibiza ngokuthi iyini. Abanye bathi umoya ongcwele abanye bathi bayibiza ngesithunywa abanye bayibiza ngendlela ezihlukahlukene kodwa yona lento yinto eyi1 and ukusebenza kwayo lento isebenza noma ukuphakama kwayo iphakama ngendlela eyi1. Uma ngabe uyisangoma uzoqale ucule lezi ingoma zakhona kushaywe igubhu ugide phakathi nokugida iyobe siyakuvakashela bese iyaphakama. Mawuyizayona uzoqala ushaye isiguqo ushaye ujikeleze lapho ushaye isiguqo phakathi nesiguqo izobe siyavela lento bese iyaphakama. Mangabe usesontweni labasindisiwe uzoqale wenze amaculo akhona lawa abizwa ngokuthi amaculo uworship kuthandazwe phakathi nalawo maculo phakathi nalowo mthandazo iyayibe siyavela yanivakashela leyo nto leyo iba khona phakathi kwenu. Yinto ke leyo into eyi1 leyo nto leyo ngikhathali noma ngathini yinto eyi1 kudependa ukuthi nina lapho kweleli bandla niyibiza ngokuthi yini noma ke lapho la nikhona la nihlangene khona niyibiza ngokuthi yini. Leyo nto leyo ke yinto enamandla kakhulu yinto futhi engiyihlonipha kakhulu yinto futhi engikholwa ukuthi mangabe ibandla liyakwazi ukuthi liyenze iphakame leyo nto leyo izibe khona phakathi kwenu kumele ukuthi niyihloniphe phinde futhi nenze ngendlela efanele. Nami njengomfene emnyama yinto enginayo mina kwami ukuhlukile ngoba ngiyuthola ukuthi ke sengikuxube kwaba kuningi lezi zinto ezibizwa ngemimoya izipokwe lezi ngoba ngikuxotshiswa ukuthi mina ngisiza abantu ngisebenza abantu and abantu engibasebenzayo angisebenzi abantu bomndeni oyi1 ngisebenza abantu bemindeni ehlukahlukene ababizwa ngezibongo ezihlukahlukene abanezidalwa ezingafani abanemimoya yakhona engafani. Mase sikhuluma ngezidalwa sikhuluma ngemimoya lento engikhuluma ngayo yinto kumele ukuthi ngifike ngihlanganise lento ngiyilinke ngoba abanye abantu uthola ukuthi uzothi mkhulu mina angifuni ukuthwala kodwa ngifuna ukusebenza ngesidalwa. Ngiyakwazi lapho ukuthi ngithathe lento eyimoya yakini le ngikhuluma ngayo le bese ngizoyilinka nalento le yami le eseyithakiwe yanikezwa amandla angale lamandla extra kakhulu bese kuyayidibanisa lento le iyahamba yokusebenzela ngoba egcineni kwako konke wonke umuntu uphumelele ngoba kunento emsebenzelayo noma kunento ayisebenzisayo. Lento why ayisebenzisa uyisebenzisela ukuthi yena kunala angeke akwazi ukuyofika khona kunala angeke akwazi ukungena khona emzini womuntu nje ngeke uzukwazi ukungena wena uyolahla umuthi egcekeni ngoba abanye uthola bafike nezinja abanye babile kugcwelena namakhamera kodwa futhi makunento ngifuna ukuyithumela mangifuna ukuthumela umuthi ngiyakwazi ukuthatha into yami ngithi mina wena gijima uye lapha kulela khaya ufike ungiphosele lokhu
umsebenzi wemimoya ke lo ukusiza ekuthenini la ungakhona ufinyelela khona wena kona kukwazi ukufinyelela lana kunabantu othola ukuthi ufuna lento ifunela imali masikhuluma ngemali sikhuluma ngento enzima kakhulu ukuthi ungayithola kulukhulu kakhulu kube phela kulula ngaso unayo njengoba unganayo awunayo ngoba vele kunzima ukuthi ube nayo kuze ube nayo ufuna uthole lento ezohamba ikhambele phambili ihambe yokulandela ikulandele ngendlela yakhona nangosiko lwakhona ngoba imali ilawulwa lapha phezulu emkhathini la kwenziwa khona zonke izinto nathi la sifike sideducte khona lezi zinto zethu lezi la siyihlunga khona lezi zinto zethu makuukuthi ke uthi wena ufuna lezi zinto lezi lezi zinto ezibizwa ngemimoya noma ufuna ukuphakamisa isidalwa sakini noma ufuna ukwenza ini kodwa nje yonke into ethinta imimoya leyo nto idinga ukuthi ube ilento engihlezi ngikhuluma ngayo ube ilento enesibindi into enesibindi ke yinto ethi vele ngiyahlupheka njengoba ngihlupheka vele anginamali kuze ngisizakale angihambe ngiyoba umngani nalezi zinto lezi noma ngihambe ngiyoba iphathi yalezi zinto lezi kuze zingazi zikwazi ukungisebenzela uzoba right ke lapho impilo yomuntu idinga ukuthi uthole izinto ezinamandla kuze into yakho ibe kahle into yakho futhi ibe namandla into yakho futhi kusebenzele kahle la ekhaya ke mawuthi wena usucabange kahle usuyayazi into oyifunayo angikhulumi ngeingane la bantu abangakazi abasajatshulisa nje ukuphapha ngikhuluma ngomuntu osaziyo ukuthi mkhulu manje sengifuna mina ukuzinza into engiyifunayo manje ngifuna into ezongilasta for ukuthi ngiphile phinde futhi kuphile izingane zami kuphile nefamily yami ngikhuluma ngomuntu osadecide wafika ekugcineni hayi umuntu osafuna ukudlala lezi zinto lezi uyithathela ukuhamba uyodlala uyithathela ukuhamba uyosebenza uthi ungasebenza uhamba uphilise labanye abantu abaseceleni ngifuna ke umuntu othi mina sengidecidile ukuthi lezi zinto ngiyayifuna mkhulu lezi zinto ezibizwa ngamadoda thina siyibiza ngamadoda ke mhlambe kini bakubiza ngomoya ongcwele noma bakubiza ngani ngesithunywa noma bakubiza ngani kodwa nje izinto esiyibiza ngamadoda lezi zinto eziyimimoya esiyikhandile sayikhandela ukuthi zikwazi ukuthumeka zikwazi ukugijima zikwazi ukuyongena la khona umuntu masaphile enyameni angakwazi ukungena khona zikwazi futhi ukuthi ziyokhuluma nabanye abantu ungekho wena ngoba la kunabantu abadinga lento ayidingela nje for umsebenzi njengoba ngisakhuluma ngendaba yamadoda ngisaya emarket mangibuya emarket ngizobuya ngendlala ngingene deep esayidi lamadoda ukuthi ngikhuluma ngani mangikhuluma ngamadoda ngisaya emarket ngiyabuya